Ini ada yang lagi para digging, para diving, para layang. Suamiku siap-siap mau pakai drone. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya Tewati dan Kang Brad. Jadi pagi ini kita keluar pagi-pagi ya, karena biasanya kalau yang ke South Australia selalunya macet ya teman-teman, apalagi long holiday begini, dan cuaca hari ini sangat bagus banget. Jadi kita akan membawa kalian ke tempat yang sangat indah ya. Pokoknya bagus banget deh. Aku lihat di TikTok penasaran, terus aku ajak suamiku. Ya udah, jadi sekarang kita mau jalan ke sana. Ikutin terus ya teman-teman. Semoga kalian suka. Oke, jadi kita lagi perjalanan ke Sea Cliffs Bridge. Jadi 1 jam dari rumah, dari Sydney ya, 1 jam. Out of town, tapi masih New South Wales. Karena sekarang border ditutup lagi ya. Border is closed, right? What border? Every border. We're not going near the border. What are you worried about? No, I mean, I tell them we still in New South Wales. Oh, Cronulla, I see it. So many jobs from Cronulla. Around. Okay. So quiet, yeah? Yeah. It's still early, baby. Oh. You're never up this early. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Tewati. Jadi aku hari ini out of town dari Sydney 1 jam ya. Aku mau ke Sea Cliffs Bridge yang ada di Wollongong, di sana. Keep talking, huh? Jadi aku sekarang di lookout, namanya kalau nggak salah Bald Hill. Lihat, bagus banget pemandangannya teman-teman. Kalau kalian dari sini cuma 1 jam drive. Okay. I'm trying to teach my wife something about filming. Now she does not understand. When you're standing here with the sun behind the camera, it looks good. But when you stand over here with the sun behind the person, it's no good. You can't see me. So now we're trying to teach my wife how to use a camera. So over here, it's okay. But over here, it's not bad because I can't see, ya. Ikutin terus keseruanku sama Kang Brad. Jalan-jalan di hari Minggu. Where are we? Are you asking me? Yeah, I don't know. This is your adventure. Where did we go? we're going to Sea Cliffs Bridge. Oke, jadi ini adalah Sea Cliffs Bridge. Where are we? We're about 1 hour south of Sydney, ya? Ya, jadi kita drive 1 jam ya dari Sydney. Bagus banget, sumpah. Dan ini cuacanya lagi cerah, jadi bener-bener bagus, keren. Lihat, Kang Brad mau flying drone tapi nggak ada parkiran. Jadi, oh my gosh. Look at the old. Used to have to drive around the cliff. Lihat. Yeah, that road used to go on the cliff. Look at this. Bagus banget ya. Keren banget ya. Banyak orang jalan itu di jembat di ini, cuman kita nggak nemu tempat parkirnya, penuh. Jadi kita cuma drive aja lewat. Lihat. Sebentar, cliff itu apa ya? Nanti aku lihat di Google Translate. Oh, this is so good. Ya, jalannya tuh harus hati-hati banget ya, karena berkelok-kelok. Oh, mataharinya. Ini handphone suamiku tuh bagus banget, pakai handphoneku tuh gila Apple.
called cliffs. Have calls here. Yeah. Wow, look at this. Itu apa ya, cliff? What is cliff? That is cliff. Yeah, these are cliffs. But what I have to check in Google Translate. What is Now we have to go all the way to the top. We can't get around. Okay, now there's a turn here. It's okay. Can I park in that house? Okay. Oops. Is it done, yeah? You want to go to the beach? Take a quick photo of the beach, then we go back that way. You record the other way. Nah, jadi sambil kita cari tempat parkir ya, karena penuh banget. Jadi kita bolak-balik. Jadi kita ambil spot dari sebelah kanan jalan sama sebelah kiri jalan videonya ya teman-teman. Jadi biar kalian tahu indahnya pemandangan di sini. Oke, jadi ini dari arah berlawanan ya. Tadi kita dari sana, sekarang kita dari sini. Lihat. Jalannya berkelok-kelok. Jadi ini jembatannya ya. Aku lihat di TikTok bagus banget, cuman kayaknya harus pakai drone. Kita lagi cari parkiran, belum dapat parkiran. Jadi kalau pakai drone kan kelihatan jembatannya itu. Jadi di sebelah sana cliffs, di sebelah sana laut. Right? Other side cliffs, the other side is sea. Yeah, ocean. Ocean. Jadi di antara cliff sama ocean. I haven't checked what is cliffs. Lihat banyak orang sih yang nyebrang juga kita. Tuh lihat, kita belum nemu parkiran. Akhirnya setelah bolak-balik kita nemu juga parkiran deh. Jadi kita bisa main drone. Tapi nanti ya yang drone-nya aku upload di video selanjutnya ya teman-teman. Oh, jadi klip itu jurang. Akhirnya finally kita dapat parkiran. Okay, What are you doing? I'm setting up the drone. I'm going to fly the drone out there. Whitey's going to walk 1.2 kilometers, so she's in the middle of the bridge. And I'm going to take the perfect photo of Whitey on the bridge. Okay, you're going to start walking, lady? I don't know. Jadi aku disuruh jalan ke sebelah sana. Oke, aku sekarang udah ada di si Cliff Bridge ya teman-teman. Keren banget, lihat. Jadi kalau kalian mau ke sini, cuma 1 jam dari Sydney. Morning. Halo. Oke, jadi banyak banget ya jalan-jalan ke sini karena bagus banget tempatnya. Kalau kalian mau ke sini gampang. Jadi dari sini itu cuma 1 jam ya. Ini cuacanya bagus banget. Kang Brad di sana lagi set the drone. Aku lihat di TikTok keren banget dan aku pas Kang Brad libur, jadi aku ajak Kang Brad ke sini. Tuh. Jadi jembatan di antara lautan dan jurang. Keren banget kan teman-teman? Tuh. Keren banget. Kalian harus kesini dah pokoknya. Aku pakai kamera Kang Brad lebih bagus soalnya kameraku jelek tuh, lihat. Keren banget ya. Tahu kameraku, makanya Kang Brad nggak suka apel kroak. Jadi ini aku pakai kameranya Kang Brad malah lebih bagus. Aku jalan sendirian.
Oke, jadi ini untuk video selanjutnya ya teman-teman. Jadi videonya aku akan menggunakan drone. Jadi akan kelihatan dari atas bagaimana indahnya ini jembatan di antara jurang dan lautan. Oke teman-teman semuanya, jadi tunggu ya video selanjutnya. Salam Sampurasun. Oke teman-teman, jadi sekarang aku sama Kang Brad udah ada di Sea Cliff Bridge. Kalian lihat ya, bagus banget. Jadi tadi kita ada di Lookout Bold Hill. Oke, sekarang kita mau pulang. Terima kasih udah nonton videoku hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam Sampurasun. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me